Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe kode tule maka dia ya ule mulai ya tu pas kaja itu ibadah Pak Bu. Dia itu gaga tau mulai pas suku maneng. Makanja sampaja sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betungan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakah na makanja ti tinalaw pada na rupa tau de tu gaga pasuku siseng angka tau ya koy suri masumba maka sija tapi koy suri masampaja sunnah maka kunru nasa ya tu lagi sampaja perdosa disipan rasa-rasa iya angka tau koy suri mapuasa magala pokok na puasa saning kami sa iyamul bit na jama manang nasa ya namo je mapuasa sa sule to manyamatiasa di ko mapuasa tapi di nang katulia terus kedo na to lipaw jai bali bolana pada papuasa ye jadi de to gaga tau suku sisang ye na to na bitta ni law ko pongala taala alenga siagay egan na rupa-rupan na ibadah na baran na matu na jamo mak ko na di salama makito jadi itu ampai sinin na ibadah itu kamana suruh kecapan sampai ja sunat duha enggak tuh napa nabita istiqamah duha itu 4 rakaat 6 rakaat ko hadis qudsi ya kon na rakaat na po Allah taala na jamingi maka dokki babu duha tama mati itu pak duha ya jadi makom itu pasidak ka makoto angka to ipatama suruh gade ni pales sa ipatama pasidak ka ye angka to sampai ja sunnah o kuy salat sunnah awabi iya to ini magala mak berejama angka to jadi aja mo to malada mano pa yan ang kanata kapuici dia na tutapan nanungang betul kan aja mo tapaturan nu sisang makanja mi ko megay-gay ito makada baran na yo na sa to salama ka makiro di pak tapi dito to ka tau suku sisang de gagay kakama ta taruntu makadwe anu de nang kanuruntu masumba cocok ni de nang kana sidakka tapi ako sikiri sampai tahajud de nang kanalpa iya jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan pasti dia tahu iya untuk memiliki satu ibadah khusus. Ya itu nak ada angka ahli tahajud, angka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, angka. Yang penting kata kapuici di. Iya. Ya maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuk agak jileto ni ha. Udah gagati sata sumbangan. Iya. Tilau doang ngatonya pada terupa tahu. Iya. Tapi cidi bau-bau aja lalu tak berseke. Apa ia tu tahu maseke dia sisa gasengaran. Pak namo tahu seke cacatoy. Iya. Teka. Yan nama seke tayo pa mapunco sunga. Napa ni malampe rampe jana tawe. Pura di lemak tawe pa naloki buru te masyarakat buru na ite na baca sana nasa kat di pa biasa tawe padahal buru di buku-buku na ini. Iya, aja lalu tama seke. Yan atu nakada nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit komeloki nama sipong Allah Ta'ala. Iya, aja tama seke. Dito itu nak kala ya lepi gaga tay niya sa tay mabasa de namo mabasa mi meway ada tawe mi cawa-cawa beru ilaw dong ira siya sa to mabasa i namo poto tali nga gaga tay ko tulis sula mi matata dito namanya mo papinadi na tawe pa angka taw ya pa ko mo dito tawe pa ya ko chichamo pilaw gagana maka mo patuye tala mo ya ko ganan ya kadua makrani kasiro ko ganan niya katalo makarani obe ya ko pagkapanilaw gana makarani iya sih jadi itu mangingi matoto tawe tapi abas sakit ya tu tahu mabasay pa de gaga lai pojo ko pong Allah Taala macawe pole suruga mapole po mabela pole ranalaka lai pojo ko pada na rupa taw ya tu tahu mabasay napanya tu tahu mabasay pa de na mega hisap de na marajing hisap na iya tau malapa ya timna iya dia nama raji hisap na tu kaya usaha kang yan tu naman ko tau malomo insyaallah iya ya tiya sangin pasida ka dito nakaladui pa o makade sadaka yami ko makade impact waran para pa tu jadi namo tu lobi masigi tau pasida ka na to watakale mi cawa-cawa mi lo ko padata rupa tau mi cawa-cawa marennu iya na tiyasang pasidaka tabassumu ka fi ahika laka sadaka nasa nabita ilaw do nga padatta rupa tau pasidaka
Makanya pasangi aja lalo talu payar komeki matinro papasana na bita ilaw dongang isinin na salangarone salamakun raya to matapa rone to matapa makun raya itu inanya sinin na matewi disunahkan itu kotoliuna ibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tabaca mo ya komeki matinro. Ha? Aga jipe tabaca? Fatihah tabaca mo di Fatihah kepa kulu Allahu akatallu kulon subirabil falak kulon subirabil nas kemudian ayat kursi ya kupurayero ya berungang iloko pala limay napaya sepungo ko atakalewe ya narunasa nabi taman di ayat supaya kongka anuwa di makasola de natamo ko atakalewe deni ya micui ya berungang mi iya napaya sepungo ko atakalewe pada mo ko to min laudo tu na itutu Fatihah makadaki bi barakatil Fatihah ya romatu taisoi ya kupura ni tabaca patehe taisoi tama tilawi naman caji pak burok kilala watakaleta aja niya sepuak bawang dihisap itu masuk barakah yan tu ampai ko do atolak bala deni pangulok kalewe limay ipak boko ya kui baca ni Allahumma dafa'annal bala'i pangulo-yulo ni limay Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul Allahumma dafa'annal bala' wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napay ba rabbana atina bali nila kolewe magay makadelen pangulute mantasabi aja mo bawa lokwi alimu bala'i yato ampe ko pure kunu tawe de niya sapuang alio ko pala 5 ko rupiah Pak mo mega tahu tu Pak namo bala nanti mana tulok ko alena itu sebenarnya disunahkan itu ikut milau dong doa tolak bala iya imario loy na isang mega mo pang kamo pa dua mo talu masigi uruntu aka dua milau dong yolo doa umum doa keselamatan doa agasana doa selamat pura ya romatu baca sikirina iya tu cepat na suratul Baqarah napa si milau dong tolak bala na yero makoko imangin na mo milaw dong ya kapatat dito ni sesa na nilaw dong ali dato ka maninilaw dong padahal iya tu daranot tau matewe ko tau tuwe pak dong itu naranong ko ini pak dong tu makanya bija-bijan na alena almarhumah upasangi taki buarangi wakka pak tamatota manyamamoto abo dito tita banyo ko rumah kada ko tasi di kampo tonri makadaga na butuh ka taw ko ano je tu makanja to ya ki buawak ka pa ya tu su jadangi mang apa dito gaga masigi di gayman na panitata to lian kayman ako masampajang yo po ko jama madari mo tading yan ang kasu jadangi mang itaro ko tonrongi mang itata ya kumakalo de gambala de gaga lapisan bawa nas mihrab na imange talian nyambala itu malaba-laba ce de pondria wena panatari su jadaya sena mana sama lolongang mataru apa tata tulinon rimange itu iya kotanya ya ro makorona maka ada sumur bor atau listrik pak itu napake teh mengaji napake teh sampaja iya tu manarai imon ripi itu pala imon ripi nanti ampe medari rupa ko makale ko kasumbangan dia namana sa bangun nga bani manarah ko kapaboto masumbang nga bangun ngi pala aja no patami masigi jadi ko kapaboto masumbang nga batungan na isaliwan na jung patamay pana tengi angka tau panrita tatta ina palaba mo itari masumbangan na paboton apa nasa yan de mo tarime ito napake boto napa di pwede mega dosamu pak gara-garay ko na batungan na gara-garay ko de mo alay di na botorang nang kanang palabay tapi ako ulama matika de meto na tarima ako muisa ni masala mo tarima mo pita ko lay pasitate yang kami makade ko mo tarima pa ko rayo patami ko lala masigi bagong batay seti teng ko na ro mo pake bagong WC ko na ro mo pake aja nung patami lalang ang kapake yaro jadi makdupa-dupa tu pendapat atau pandrita tapi ako meki matika aja tatarima sumanga langsung barcode na taki buah atau celengang suruh ni kada ko meki masumba patambado ko celengang aman ni panitia itu
Pai kita na imato kada polike kayo kada di bisa nyo kumichilingan ngewala. Selesai ni ito. Dene mega pakutanan. Yo pokonis sangi maka da paboto je tu balega lepas ipape mo pi mate tu. Itu jadi waktu itu Pak. Jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu. Jadi tapi upasangi maka da ka ona usahakan nangka amal jari atas salah. Aja na bija-bija mane yedi tu mo pamakokohe. Aja na bija-bija tamala da taranong. Angka pasan na tomatay rio lo makada. Iya ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali ko. Tauleng mo ranong nga buta rapa ko. Sa mo pagkapatang kalinga biasa rodi. Aga mana na ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali ko. Nasaba iya bija mo. Yang penting makibua ideceng. Ang kamo deceng mo lolongang. Mas sampajang ya anak mo. Ang kamo mo lolongang syafaat pahala. Yan na riasa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito matona, malulungan ito. Tapi iya ko din nasumbangin ito matona, alena mi masumbang untuk alena, tatang ka nalulungan ito matoy. Sapaat pahala asan na. Yan na ito nakala ito matoy dulu. Pede mega wija-wija, pede maupa. Nasaba magay, mega transfer pahala. Iya. Yan na ito yan. Pede usapaka ito, doktor, makada dua anak cukup, ayaja. Pegay mo ko bilaw mi jaji. Iya. Aga na ko dua miyaki buwan na cidikiru, cidigimpe. Aga may taranong. Iya. Iya, betul kan na ka pigay wi. Ang kami tulalan na nasa tau pandrita makadaya na de mu hake kaiwi. De tu mapunay wi jamu pa. Targaday mo pi. Yan to ampay nang ka anak jaji, ang ka anak jaji. Namo de na ganna si minggu jajin na namate ake kaiwi. Itu masanda pa yang masih masyhur. Dua ngasum ya jina namate akikaiwi. Ang kalalo makada yang penting pura itu akikaiwi. Artinya pernah hidup dalam kandungan 50 mi atau 6 mi ulan na natako alawang berarti pura itu anak akikaiwi. Alengi asam. Ia kode pa na manasa dalam piki. Ia kode na manasa makada arwane ka makunray makalarikan ka laki-laki. Jadi kung ka janin de pa na bentuk tahu. De paniris sama kada arwane gaje betungan nama bantu ni tapi dia sekadar arwane atau makunrai maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai mato ke surimondri. Nah, iya roh. Jadi usahakan ni taling asam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir ko hakika laloki. Pak Mega tahu tu icera lutu mi. Isama-sama cara lutu, manu mi gererang. Iya, bato-bato taturiolo kasi mega din na mampu. Waktu menyingkiri, maka dami tu cara lutu. De lalo je nagere manu lalina mi nateba. Betungan na lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pahakeka bembe atau domba. Saping na palabay manta sapi, wading. Pitu bembe angkat na kosi di saping. Ya kung makadaya besa kay sapi ni pake asan niya to. Kana ulama fikih palabay. Yabi ko manu de tahakikay niya leta na makamoto gampay ako mapabuting nang maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti de na marigaga. Atau melo ki mahakika khusus makibuah undangan cucuk man to. Demi aja na tetap ulo na. 50 di tahu ngumuruk na jatuh na takokoge pa ikapari karoba pa dumelo yung kokong. Iya deto. Cukup apa ya tuh ko maka dete akika pa apa ang kalalo maka da 5 matapa ulo ya lengi asang igirerang olo-kolo kemudian dihitan lai sunnah. Jadi pitung ngaso jajin na tuh dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen rule di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, tapai gondolo itu, idega gisi saudok na namo silam panasan nabita, habiskan. Na pemutim basiaga tanak na aliangi ulawa makoro tanak na napu masidakang supaya anakmu dia dalau salah. Dia na pakasiri ko kutangana masyarakat. Yo pwede, yan to mahakikat tapay Pak Bulawang nga na dia ni timbang. Ali na mi Pak Bulawang, nga Pak Nene na mga kasijak malin ulawang apo na. Padahal dia mah disitu kan anak Pak Bulawa tuh kedendapi 10 si di tahu ngumuruk na. Nasolangi watak kalena karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah.
Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid. Jadi itu na solangi darana itu ampai makun raya wadi mak bulawang arone dan wadi ngapa arone bede na haid. Gitu sih tongan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuarangi wakapa wija-wija tak tu idi makokoi aki buami menik sebelum mati ki. Masak mana idi meligalu makalong dara pangimpang. Masak mana dia kata wakapa. Kung kagaluta ko tu sidi heto podabanya nak tak kadang ko tu galu ko sidi kami nama bicu 5 miare aja gagak bagi yero. Meka wakapa kangit. Itu penting. Apa ya ko na tay ranong ngai ya ko mapahang agama cocok ni. Pada anak na almarhume na pahamo agama menyamang. Mengadakan ni tak sia mengadakan menyamang mo ko bija-bija makor ko dia napahang agama. Peko ni. Tuki lagi, madari dia na jampang yang palai ko tomate, ikiri lo jupan na makule ya minatali po ko capu idina. Ikiri ngang idi masemes mani makadala tu nikiri mata. Iya, denang kana kada puramuki ka tuman remak disi moki ka denang ka. Manasa tuki palai ko tomate. Lakai ta makoto makadana poji ka degaga itu masak ya de nak bayi ko mate. Palampura memang ni tatanay ni gare. Kodi tamatap rewa kimatu patuda-tulang tatanay bi maka dapat kira-kira mak bayi ni ki komate ka. Palinga maka dami tarumiri ta. Iya bisa jawaban. Iya. Iya. Iya ko idi na ite gare. Ganna agage pasipulu kadang ang kagaga ye chinayanre deni yalina saba ang kagage pasipulu nga dui. Mate ki matu sa puripala capak na. Yan natanya ali tak pas dia ngame mengiboko ngali taman rasa ki. Itu penting Pak. Makai ka tau pa naseke ka 3 ro na. Macina man re doria law makutana doria makarte 200 sa buna sawoy soli pa ka padal si di juta di na perikantong. Iya. Makanya itu teman-teman saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tia sange tau malampu na, ya itu tau pasi lampu ya aga na Chinay. Maka dia ko macina la da komandre doria na de mulai manli doria lobano mali popo ay rasa doria na pamino. Betul na. Aja mo sike kang 3 ro mo. Na rekomelo ko madece. Iya, itu pesan na. Saya dipesankan itu. Tanay itu nak ya lampu maka na kong kadi na te tak den na dompet na tak den na mulo mitte napa kalau bawangi lo bola na tanya lampu itu sakbin na mi lampu iya tu. Ya tia sange lampu na leko tay pelo makanan ka pelo ta pelo ko to we aja mo pelo ya tu pelo ko demo ko to ya ko tuda ko aja mo pelo o ko puyase o to ya nanti asal lampu. Ulama dulu kan begitu. Angka di pangalibin si tale pokoknya de beto na wadi opi di eling pangalibin si na lengi gola. Pagawai eling iwan jalan di ali jera sana. Tu isengnya apa tanya kak pegawai. Ye, perjalanan dinas, awe, lengi sembako. Iya. Dengar, iya namanya nah. Makanya ubasangi laki buaki wakap. Aja nata wetaran nuangang. Iya nang kamu cek dek aku tu wakap pat. Ya aja tu lawangnya bu aja tu lipasipul pasilapo. Iya, ipake macane. De disaka ki mantra satu gitu. Mati ki matu beni monrimi malay. Iya. Mesti yang kata tawakap kang. Saha kang inang kaya ko de pegaga wasiat me mataki bua. Ya ko pole mate kung katulaw ko cede na se ko garang ya sumanga ko masigi. Aki bua ki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa kitu. Aga ko kelala kubur, aga me tatajam. Wija-wija de gapil lodongang. Iya. Muidi rone makoto. Ata sila da makalichua makareso mapasipul ele makun reye. Degaga ya sumbanga man rasa kitu. Iya. Namo tu ko idi mate pak mak bay malakay mato bay neta. Iya, terimo tu talungas so patangas so. Yan naliwan ni dena na tarri. Iya. Yan nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Iya.
Yan na na si ulamato ko tumakibuan ni status. 1 bulan bapaknya telah meninggalkan apa maka gambar tari-tari. Nang kanaduda makada sabar say makadadi makasih. Den pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matangangnya pasti kinroki melolo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa memang tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jaja na yero tabila maka dana ni pulo nomor ko anna ni pulo na kurang. Pede loki itu pede macayo ke calori na kiburu ya kon na pulo na 50 ni tamu umur teh 10 man itu tahu. Angat taki tapi nabitan apaw likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain o ko ki mangata antara 60 70 o ko itu mega mulai. Dia nang e pulo nang ngata-ngata memang ni. Pai di tau matoy tataci di minta tajang dia mungkin mati maloloy. Yo pui di maloloy dua mo ko dia to mati malolo to mati matoa. Dua mo peita aja di matoy dia mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Napa ni apa? Deto na megalada tu pasangangi nomor si di tajagai sampai jatamu malah ada tajagai. Sampai japaralui. Apa iya pamulang magi da sampai japaralui na sabak mapamulay taong madang. Ya ko makanja mo iparingaran na lala sampaja tu dena masesa amadangan na. Iya. Iya na makanja mo. Iya tumpe makada yang pati sampajang tajamay aja na lasa makatolo galungin tolo marepaki magay de. Salah-salangi je tu kapang, masa talupay mak bagi dale gara-gara lasap padale. Ya kalau loki galungnya loki pasai loki kantor kata sapa kan dale tu. Ya kalau loki masampaja ni galawi. Pangotoro dale, loki jolo ko pangotoro dale, na palo sapa dale ko meki malumo. Aja talo sapa dale de ta siruntu pangotoro dale. Pada ko to melo si mala bantuan ko Pak Desa na din talipungi Pak Desa masa dia siruntu. Kamakiro, asam paja ni jolo enak pajokah. InsyaAllah. Na pura yukur itu dale pak. Na de pada to jaji na patantu pong Allah Taala kato pa malaikat isuruh bagi. Na de na mungkin salah bagi malaikat. Ya to mi atu ko cale nama dari salah bagi. Iya ko malaikat de na mungkin salah bagi. Na de pada to jaji na pura patantu pong Allah Taala. Ka malaikat isuruh bagi. Ni sakadakin roki monro. Lalan na min lokoridi madupa-dupa. Angka to yale dale na sabak makareso, angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan, angka to yale dale na sabak na pakanjaki pangkaukan na lopadan na rupa tau, angka to yale dale na sabak malasa. Kami to tu dale malasa pak, malasa pinapang kabali bola na bawangi basukui. Iya, angka. Ita dingkara ko ke rumah sakit. May rumah sakit nang kamana te kota ang kamana basukui tama. Jadi makan itu pandrita angka tu tahu pak dale nami melo na ala yang pe malasa. Yan na tu nakada kong ka andre na bawa ko tay ko malasa ko coba lalu na moche demi. Nia ka ngimali pak bura. Coco ya tu dia na salah. Aja mo takal aja nung malasa ko dale ko melo ada. Di na ko nanya na tu la saya lelewali. Maka dia na bita siya sosiwan ni mi umak ko masamang sitap dosa na ilagga. Nah, itu. Yan na to ampe Imam Ghazali teriko de na malasa lalo na siulang. Maselak ko ya lupa ko pong Allah Taala. Yo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na. Mandari lalo ni sa po magabawan niya itu liwan pat diutoy de panapajo tu pat disiu do makote. Tapi itu ang katulasa Pak Bu itu menjaga iman termasuk sakit kepala. Engkau baca ko hadis sa makada ang katutaw kung napuli ka tupad di ulo tapamata bawa sama na may rapa ulo na pacinampa minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tasi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mampat di bawah sama na may rapa ulo tapi cinampa ni itu tanda iman masih dijaga. Yo poko mampat di ulo mi gargaren ran. Lagi pada itu kapak gagal kupin ramagala macicil di itu gagal itu panrasa itu Pak itu panrasa lakai itu iya makredi materu iya hati-hati ki
Iya na rona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah. Maka dan kekaman na kasi Inran na aja na Indra bawa na mau papinran. Aja na Indra bawa pa na mau papinran. Dua tuh halangin tetap surga. Inran si bapak pinran. Ya ko Indra maka maja ko papinran na tajan ni wajah. Makanya itu kong kagagatan Indra te atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Yan na ito nakala to matay riulo ko mapinrangi paparimang yan ito na papinra ko nawajay iya ko na painala makadang ka to paparimang kokoro betungan na iya ko nawajay itarima iya ko de nawajay puro ni halalakan. Kira-kira to lemotang inrangi tayo dito 10 juta tatokan ni ati makala iya ko nawajay ipo mo tarima yan ko de nule wajay puro ni halalakan. Aja mo talakday aja mo tapudain ka de kung wajah itu wala ko de wajah halalakan do de na wajah itu de na magay Abu Bakar itu mengatakan aja lalo gaga po sangkutak kulo ko tawi si basangkutan na telo Korea umati. Makanya disebutkan wantas adaku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Parai ko indra tagdo ratu misa bubu aja mo tapudang itu minrange maka tapinrangan kada ye tabe kay pinrangan ni tapi tatokan niya ti epo iya ko na waja iya romatu Indran na ro utarimay tapi iya ko denu le waja epo muhalalakan supaya mati ki matu dega sangkutata apa to melo na tama surugan na kana mo pamalaka jolo engkau pa di mo korohe tajang ni peko ni para ko to melo menre pasawa na kada kindu tike kada ko kiyano angka di lala ko bandar dia pernah cocok ka pa angka lagi makatan ni tike makko mati itu ko angka papinrat ta ya jaja tak kada pa angka tu tahu pa salah-salah nasat de oh ko pes solimon itu mapasilolongan tahu bodoh maka agak tahu kunru to kan lah itu mapasilolongan to ko matu I ko tahu liwas sesab na sama magay mak yana to ampay nabita de na sampajangan itaw angka inranna na rekodega ga siap tanggung deto na melo kilamay apa maka di tengah bunak kulino he tari matajam magay nasa bayo ko kusurimon din kamanang isini na tao dinot mapamuli to jaji pamulang la to tao mati pacapuran eh ipasipulong ko pada masar iya ko tao chidi sapa maga kira-kira tao pinrangin na ba ipasilapo ko to galungi lang ngay napalay sapa atau sapa ko pasay din to majanci kada kin rimonro si polosoy macan ne dale ko taruntui makuan itu ampay kong kagagan na tayo pura ipake taparewa imasija. Mapabuting yung balibolatan ng kabakoro na yatari na subali. Panne na tayo yatari sate. Tilaw boleh. Ang kaasan na. Indo upa. O sa doon na indo upa. Tuli na sa rumoy. Padalan na balibolan eh. Siru makoto. Biasa tong kasan na tawe. Deni parewa, itu semua yang menghalangi. Bayangkan Pak Bu, angka tau pura manre daging unta itu dalam riwayat. Manre daging unta na tasili isinna, tasili dagingnya ku isinna. Daratna tayo nola rewa lo bolana, mapasila su. Natulita yero makalilay nasa di nasa matuleng kero dagingnya lepang sapi di palapaka romana tayo nato do irisinna. 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilik palapa kurma ini. Maga paidi ladan na tayo bawang. Capak luka na tayo supa bawang. Memak burasa daw luka na tayo na bawang. Lay pasay na coba mana lasin na tayo cagore na coba mana. Teka deh. Dito ka topin ramah koro. Dena wedding yala ya tu balu si pulung Pak Bu. Kona suruh ki coba dena diala tuh. Enggak boleh tuh. Dalam piki itu misalnya maka da si gompo lasena tahu maka da wedding ki coba maka da wedding dena diala. Ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dena pada ko na pasalay maka da khusus si coba ya na balu wedding. Pada tu Pak belu roti marose. Ko to lepang okorong kami matau khusus sokoron untuk yanre.
Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si di migompo na yamanang, di naman dia lang alewe. Mesti papala ni lima, alena pa japuran. Itu aturannya. Makumono. Mega nih. Aja memang natasa sakali kulay jamu manang matu. Poda memang nih. Tapi kada itu patapahan itu, mapamulay apa angkat toje itu kanja na kutobodo. Yan tu nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nasabakang ko na jamin na dinis sa makarabay mato ko surumo di dia bisa gitu po kada DP dapat di makwami to. Yan na to nakada nabi taja na megala na pakutana mo nasabari masusa ko. Pagkatuto makutana mo si tonra magni ko makyo. Maga siwa di gayan kada di nawa di hara maka mangga pikosi sile bakoro. Maga di. Ajin makutana manang olo di masusa siko. Yan na to nakada nabi jangan terlalu banyak bertanya. Yan na to nakata pandita jamo bani jo to angkat to gaga mamako to pandita nite. Din halala si to kanna. Tapi maka manca jirasa siya olo di ako di nanis sa bakwadiro. Itu makon itu. Jadi itu didiamkan. Imu mako kukutuman itu nabuka mana itu. Dia nawat di mako. Itu kala menjadi hal yang memberatkan. Iya. Menderita kalau kami sige witai. Maka dia na tuju situngan ni tapi dia to nama dosa. Betungan na angka bila bimakanja ko nule piko tapi mesa si manci Yesus sama makona tu. Yami ko katanay ka matu podani kada mapi tu jalur na. Burani. Iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan, kebaikan kebenaran bukan disembunyikan. Tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian kita 10 sidin. Dito je makana meka apa aja, makana mata 10 sidin. Jolo. Nomor sidi makana ka una wakaf. Yang kedua atau usahakan tasyareki burukna. Oke masyara. Dia baca pada tu kupak dong si basyara kubur. Dia baca pada.